Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, ajak kayat nga agdaton ken kaday di a Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, kanasingpot jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataer na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di a klase ti tao. Awan tinasayat a masakbayam kunak manayin. Saan ko atarigagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay na iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan ka day a Carlo. Kagurayo ka din ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraek. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan a makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaang ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag ka no ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito eh. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali a pagilian. Daytang rod ket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso ang masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra ang iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawid ka. Manipod sa bali a pagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No umay maninday di nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat day di a tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana. Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray, basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kaday jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manain. Maya, baga mamit di anak mo. Tapaayan nanday di a Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng. Anya ko mati maghanap na iti day di a tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't makita ka rumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na. Amu pa'y ngay.
Ang mga nulumang langan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada a tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho a tao. Agdataton ka di day a Carlo Kenken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di akanayon. Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawen. Nagdaton mo't kan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapanyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayag sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartam. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami. Awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan edad jo. Ubing kayo pa'y lang nanang. Ada ka magayam dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag nga ipagak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat mo nga wisan. Ada nga min napatag nga ibagak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kaslan napatagla unay Wen. Ngamin, mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan kati amin, no apay. Agpakpakasakan ka. Tati nasamit awen mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan. Sumakayak ngaminan iti barko. May saat ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasao ngamin kanyak ni Ellen. Naararmam ka no. Kayat na kan asong batan. Kasano asong batan na, kat jak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na. Wen, ngam jak kaya tikas jak lasi ti babae nga datatu na. Awan to pa'y tatok, isukit din. Kasta ka di. Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay. Damaga kumaangam agkan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslawan bibiyang na, no ada makakita ken kwa na anakaraguragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon amapan iji balayda Anya,
Ay, sige, panawan kan. Oh, ningata, Carlo. Ha? Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Ron naman. Dakas ka din o naragsaka? In love ka di? Sikretok mata, Manang. Ang mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka, no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't nakano ama mo, no apay? Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, tanagranata dito'y dalan, si ka Norma. Adda ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't kula nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan. Diya maawatan ti ibagbagam. Ay, nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti imalaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagtured nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta, anak mo, ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo apara iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan ayat munti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi a sekreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mau tay suti agpilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi abanag. Sana balay. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di ta agimpen ka anak kaw. Dahi ta talaga ti ramidag nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman? Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Ngam adda ka nung amin papanan na. Iso asaanan ang naturog. Pudno nga tatibag pagaday to'y nga Ellen. Anya ti ko nam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay di tabalayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga among adda na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga adda na panan na. Hello? Sika ka di daytoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Ang mga nudya kon makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uray da kayo matdita, sweetheart. Kanayon kayo nga ganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si Kangay. Uray sa di no tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka diyan nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagrayo ni Carlo ken ni Alice, ngam saan akayat ni Tata Kanor, nga ama ni Alice, ngam ti di na ammo, may sagayam asiman, ti baro. Sinungbatan nga rod ni Alice ti panagayat ni Carlo, ngam inlimad da ti amin, tapno saan amamuan, ti ama ni Alice. Sakbay ang nagrumbuat ti barko, inawagan ni Carlo ni Alice. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adaman gayam damagak, napan ka kadi ija balay da Ellen iti kalman? Kuna na ngamin anapan ka kano iti sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? San ka di nagpakadakan ka amapan kamin iti Pierre? Ada kami dito kinigayam kong Alvino. No kasta, nagulbud ni Ellen. Iso amas daawak itimbaga na anapan ka kano ija balay da. Liklikam da dya klase ti tao. Masiguradok ang makaaramid da iti kalukuhan. Pag kunam ang makaaramid iti kalukuhan. Kita ma, idida mo, imbaga na nga inaram ko. Ita, imbaga naman na napanak iji balay da. Ay, wanan niya. Adda ngamin panagayat na kan ka. Diyan mo. Basta timawatak at ulbod da ita babae. Sige nga rod, sweetheart. Agan-anad ka akanayon dita. Anak, asino di kasasaom iti cellphone nga inawagam iti sweetheart? Ada ka di kaayan-ayat mo? Adda kayo matgayam dita, nanang. Kunak man no napan kayo iti balay ti karo ba? Ti saludsod ko ti sungbatam. Adda ka di kaayan-ayat mo? Kuananang, ladingitek no saan ko anaibaga kada kayong. Asino ti kaayan-ayat mo? Ni Carlo. Amom ka di ti bunga day nga inaramid mo, Alice. Nanang, pang-asiyo. Saan nyo kumapay nga ibagbaga ka ni tatang? Anyan tinaknakan mo ta sinong batam adagos. Kayat ko ang makasarita day Gia Carlo. No napudno mutlaan kan ka. Addan iti barko, nanang. Iso ti kinasaritak itay. Nagpakadata agrubwatan ti barko ang nagluganan na. May sangamin asiman. Anya, may sa asiman ni Carlo? Hello, anak. Nagrubot ka din ti barko ang nagluganam. Wananan, cargo ship da ito'y barko ngayan mita. Para transport iti gasolina iti agduduma apagilyan. Amangan mat numapan kayo kadagiti pagilian nga da mapaspasamak agubat. Saan kami mat siguro ama iraman? Ta saan kami asoldado? Uray saan kayo asoldado? No pagdiskitaranda kayo dagiti managdakdakas. Di kay kadiagdanag. Ijay kanugayam Saudi ti umuna apapanan mi, nanang. Papanan yung nga ijay. Ingkam agkarga iti gasolina, Kalpasan na, kami kadagiti agkasapulan. Amang ano, ijay kano Amerika. Nagadukit di apagilian ti papanamon, anak ko. Agan-anad kayo nga rod, Kanayon ka dumawat iti kaasi ti apaw. Uy, nanang. Bayam, taday ti aramidan mi, kadagiti kakadwa. Malangan mo din. Babayan, nanang. Bye, anak ko. Kita ang dagiti nagdadakkel apatin. Makilumlumbada iti sikaganti bapor. Una yan ganyan. Nagdadakkel apating dagita. Masida nga ta. Kasano nga'y amasida, kat awan sa ti makadanon dito ang mangalap. Sabagay, adalam una yun tayo. Tilang nagdadakkel abapor ti makadandanon dito eh. Adayon ti ayan tayo. Awan pa'y matanawan abantay, wano isla.
Manungay nga oras akastoy nga awan makita adaga. Ha? Anya nga oras. Bulan ko na ma. Aya? Ay, kasano may nagbagyo? Gasang-gasat lang, bro. Ngam, awan pa'y matiimbagada sumungad a bagyo. Nungay ada tayo ti katangan ti baybay kat ada sumungad a bagyo. Ay na, di ka madanagan, bro. Amo ti kapitan, ti aramiden na. Imbag, tanabayagan na saan nga imay ti anak ti balo dito'y balay. Kasano ang makaumay kat nakadano nun iti pagilyan a destinasyon da. Anya pagilyan na sasawamit. Kasano ang makapan iti sabali a pagilyan dayjay. Awan sapay paggatang na iti baro akawas na. Saan ka manan amang tagibasit iti tao ako nak? Sana pa nang tagibasit dayjay. Ibagbagak lang ti pudno. Tapno ammom kanor. Si Mangayam dayjay a Carlo. Nagluganan iti barko. Di ka man maya. Nakamamuamot iti dayta. Nangag ko nga ron ti saritaan da ka ni Alice iti cellphone. Anya tinagsaritaan da. Si Manglad da kanon ijay Saudi Arabia. Agkarga kano iti gasolina ti barko da atangker. Agsarita taman iti nalapat si ka Alice. Anya ka diti pagsaritaan ta, tatang. Naibaga kanyak ni nanang mo, ngagsarsarita kayo pay lang iti cellphone iti dayjay a Carlo. Awan mo ter aramidon mi adakas. Saan ati dakas ti damdamagak? When no saan lang ti sungbat na? Tatang, Agsarsarita kayo kadipay. wen tatang. Anya ti imbilin ko ken ka? Saan ka di nga imbagak abaste demon dayjay tawan maganap mo ken kwa na? Ladingitak tatang. Ngamsakbay anapan ijay Pierre nga agturong iti sabali a pagilyan. Sinong bata kon? Anya? Pudno nga ron ti imbaga ni nanang mo? Asiman dayjay a Carlo? Ha! Amang ano kinabawan lang ni nanang mo? Pudno, tatang. Siman ni Carlo. Naimbag ta na sabat ka, Norma. Ada ka di ibagam kaka. Ayan ka diti anak mo. Ide imawag. Ijay kanumet Saudi ti ayan na. Ngam ijay sa kanumet Amerika ti sumaruno a destino da. Apay kaday. Ay kwa. Nadamag ko lang, mate. Kunak no kung kunadala nga may sasiman ti anak mo. Inka gumaak a pinagturpaos. Agyamanak iti apaw. Tauray marigrigat ak nga inana. Nakalugan iti barkaw. Dayta nga min ti arapaap na. Kasta ka de. Sige, panawan ka pa'y. Tanda pa'y papanak. Bro, sumardan pa lang ti barko dito yung isla. Mabalin ka diti rumar? Mabalin, ngam iti aglaw-law laeng. Sana mabalin nga umadayo. Intaman nga basit dita asidag. Diyak pa'y nakit-kita dito kahit. Ang agalwad ka, bro. Ado di ti babae, ababayadan. Aya? Apay marigrigat dagiti tattao dito yung isla? Kaslakastan sa, bro. Isumot ti kunatay may sa akadwata, ang nabayagan asiman. At dapay ka nakala iti sakit na. Gapo ka dagita babae. Jesus, delikado nga roda. Ay, sana ka mapanagsorsor. Ha? Agbuyak langan dito ayan tayo. Si kamat. Nagtakrot kamatan. Apay, nalakamot ay ati maisagmak, bro. Da kayo ti masabat ko, Nana Norma. Apay adya kon makitkita ni Carlo. Ay, ada na panan na, balasang kaw. Mabayag pa'y sa agawid. Napanan na ka di, Nana. Diyak amo no ayan na ita. Kasjay nga minti trabaho na. Kanayon amayalis ti destino na. Anya ka di ti trabaho na, Nana. Para deliver ka no iti gasolina. Ano kasta? Delivery boy gayam ni Carlo. Sige, balasang kaw. Panawan ka pa'y. Ay, Nana, pakumustaam to ni Carlo no sumangpat ha? Sige, bayam taidanon ko ti pakumustam no umawag. Balasang kaw.
Inawagan na kakadi ni Carlo. Ha? Apay anadamag mo dayta. Inawagan na kamin. Napanpay ka no ag-deliver iti gasolina. Anya? Ag-deliver iti gasolina? Day tama tinyawag na. Saan ka ding imawag kan ka? Ha? Mabalin amaamuan ti number na? Ah? Kwa? Saan amay may sa ti usaran na number? Kasta ka di? Imbaga na kadikan ka? No sa dino ti ayan na ita? Anya itayan ti imbaga na nga ayan na. Ay, nalipatak matan. Kasta ka di? Nakaumay ka mat dito balay mi, Manang Rona. Nakitak ngamin ang nagsarita kayo ka ni Alice. Mabalin ang maamuan, tinagsaritaan nyo? Dinamag ko lang mat no inawagan ni Carlo. Ada ka di pa'y namnamam, nga arman na ka ni Carlo? Mangnamnama ak manang. Kasla ngamin adda relasyon da ka ni Alice. Ha? Pagkunaamat, Manang Rona. Adda napan ko inala apaw iti post office. Adda nakita ka parcel. Nagapo ka ni Carlo. Naka-address ka ni Alice. Anya? Agpaiso ka diti imbagam? Adda gayam ko iti post office. Mapanak ijay. Saan na bali? Tamam mudak ijay. Makunagak matno ko. Numaikanak iti gundaway. Alaak tinasao a parcel nga imbaga ni Manang Rona. Agsaganak tamapanakon. Naira nang agmaymay sa tigayam ko iti unag ti post office. Nasapapay. Mapansamot iti CR. Darasak, takitaag tinasao a parcel. At iti parcel. Saan unay matadakkel? Ikabil ko itibag ko. Tadakkel matibag ko. Malaon na. Agtugawak akaslawan tinapasama. Agin babasa ak iti magazine. Apaman ngagsubli ti gayem ko. Agpakadakon. Ay, imbaglakit din ta nagbayag ijay CR. Nana, naimbag abigat yun. Kumusta kayon? Nujak agkamalay. Si ka ni Alice, saan ka day? Wala na. Siya nga rod. Inawagan na ka din ni Carlo. Ada ka no impawit na aparakan ka ija post office. Mabalin mon ang mapanalaan. Post office, Nana? Wan, balasang kao. Ija post office ang nagpawit. Taas sidag ka no ti post office iti simbang ladan da. Iso ko matimapan ko alaan, Nana. Inawagan nak ngamin idirabi. Sige nga rod balasang kao. Ingka nga rodan. Nana, anya ka di day taawit yo. Nadagsan samat. Yugyulaan tasyak ti mga awit. Itulod kayo pa ijabalay yo. Ay, saanan, balasang kao. Asidagmat ti balay may. Iyagyukit din, Nana. Di kay ko maagbabain kanyak. Tulungan kayo laang mat. Makitak namin kat nadagsan ti awit yo. Ayan na nga, dyan mo inala iji post office, anak ko. Idi dinamag da ijay tinagan ko. Imbagada nga da kano iti kalman ti parcel. Nga mas daaw da iti kitaan da. Taawan kanumatan. Anya, agpukaw, ti maipawit? Mas daaw nga rod dagiti adda ijay. Tanakalistamat tinagan dagiti nagsangpat apawit. Kat adamot tinagan ko. Ngam idibirukan dati parcel ko. Awan matan. Kaawatan nga rod nga addaim mo nag-anangan, ano kasta? Dayta nga rod mati atap da, Nanang. Mga nulino ko nakalaang mat na dya, Carlo. Saan tatang? Ngamin, adanagan ko itilistaan dagiti nagsangpat a parcel. Saan nga ta napan inala ni Norma?
Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot suratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Nay, itamampay nga dagpukaw a package iti post office at daka di milagraw mapaspasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang ngagtiina ni Alice ti saritaan da Carlo ken Alice iti cellphone. Pinalutpot na nga rod ni Alice, kat nagpudno ti balasang. Naamuan nga rod ti inana, amay sagayam asiman ni Carlo, ngam agdwa-dwa ni Tata Kanor. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Ellen ti agaramid iti istorya, takayat na amatagikwan ni Carlo. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaon ni Manang Rona, nakita na kanu tinabalkot nasuratan itinagan ko naggapo ka ni Carlo. Itamampay nga dagpukaw a package di tapos office at daka di milagro mapaspasamak. Mas daawak nga rod tatang. Asino nga ta tinangala iti para kanyak kuma. Kasano ngay amaamuam? Kunada ije post office. Nayan plug kanu ti CCTV. Kaslada kanu nang ikat. Ay. Sigurado nga da nangala. Kat isumutla ang tinangikat iti saksak ti CCTV. Tapno saan amaduktalan ti aramid na. Hello, sweetheart. Ibalakad ko asaan kan nga agpawit iti package. Napukaw iti post office ti impawit mo. Anya, napukaw ko nam? Kasta nga rod, iso nga ibalakad ko asaan ka pa'y lang agpawpawit. Ang mga inside job mo tinapasama. Kasta ti atap ko. Kasano ko maamapukaw? Sayang ti impawit mo. Kasta ya? Uwan gayam. Agyaman na kiti panang tulong mo kaninanang ko Imbaga na tinaramid mo iti naudi pa nagsarita mi. Basit lang dadya abahanag. Rumbang lang at tulungak, tagmay-may samot ngamin. Jak nagkamalian ang pilikan ka, sweetheart. Di na ko man patiray ukan, sweetheart. No si kamot ti makakita iti kasjay, sigurado at tulungam. Saan ka di? Kasta man ti kayat kukan ka. Alang rodan, inton maminsan ton Bye, sweetheart. Bye, sweetheart. Day, papanabon anak ko, nakarubwat ka man. Mapanak pa'y ije balay da nana Norma, nanang. Inak man mat kasarsarita, tagmay-may sa ngamin ije balay da. Sa bagay, nakadalos kan nakalaba ka mutten, awan mo't aramide mon. Wananang, imbagla nga damot kasarsarita na. Ay mayat day taan na panunot mo anak ko. Kaasi mo tiin na ti kaayan-ayat mo. No siyak ti agmay-may sa diti balay, ay talaga kasapulak mo ti kasarsaritak. Amangan numaladawak nga agawid nanang. No ibaga na nga ijayak amangal daw. Makipangana kun kankwana. Buwan anak ko, siyak tun ti agluto iti pangaldawan mi kan ni tatang mo. Naimbag abigat yun, nana. Madamamat gayam ti panaglabayo diti arubayan nyo. Naimbag abigat mo ba't balasang ka Ilabak man dagiti kurtina kan ambong ti kama.
Tanay, mayat, tinit na. Wen nga rod, nana. Kalkalpas ko lang mo't naglaba. Imayak, tapno adamot ka sarsarita yo. Agmay-may sa kayo ngamin ditoy. Mariknak nga agpayso ti ilaw, kau no kastoy nga agmay-may saak. Sige, nana. Tulungan kayo nga aglaba, kabayatan ti panagmarites ta. Anya ka diti umay mo imarites, balasang kaw. Kumporme ditan ati mapagsasaritaan tayo, nana. Imbag lakit din tayo may kabalasang kaw. Marayawakan ka. Wen, nana. Tapno saan nyo unay amarik na ti iliw yung. Iliw nga agpayso, ti ko nada asakit nga awan magatang nga agas na. Mamati kayo kadimat at ikatawa. Makaagas iti iliw, nana? Ay, wen, balasang ko. Ad-ada amariknak ti iliw ko no agmay-may saak, nga awan ka sarsarita. Kumpirmado nga da relasyon da Carlo kan Alice. Asino tinangibagakan ka manang Rona? Nakitak ni Alice iji balay da nana Norma, iti lima basak ijay. Naragsak da adwa. Madamati pa naglabada. Anya? Adda ka din ni Carlo? Kat sinang patanan? Ha, di lang mabain. Jakmat nakita ni Carlo? Matlagayam. Apay anapanday di a babae ije balayda. Iso ka din ti mapanagaram. Agaram nga ta, tigagara na ijay. Apay nga aglablabada adwa iti ina ni Carlo. Agpakalaing day di a babae. Tapno ibagakan ka manang Rona. Dinak pa'y lamaartapan ni Alice. Napintasak mat. Ay na, napintas ka nga agpayso. Ngam apay alinabsan ni Carlo ti balayo. Ijay mo't balay da Alice tinapanan na. Ha, may samot day di amulagat. Ngam idi ni samak idilim mabas. Imisam mat. Apay, no misam kan ka, guston kan ka. Natural! Bro, adda ka no bagyo a sumungad. Ha? Ay na, mataktak man ang tibiyahe tayo. Ay, ibaba tayo kanon dagiti angkla. Nagdadakil dagiti kawar. Anak ikabitan dagiti angkla. Ala, itinagtayo amin dagiti angkla. Imbagla, asan nga iduron ti daluyon ti bapor. Naitinagan ti dadu mga angkla. Si Mardeng agpayso ti barko. Palabsan tayo pa'y ti bagyo. Ay, sapay mangrugin a pumigsa ti daluyon. Nagngangato pa'y mo't nga rod. Imbaglangan tasan nga ijay kating nga anti tao ti ayan tayo. Ay, dahito'y tirigat na ti kastoy a trabaho tayo. Una, ngam adulat tamot ti mangayat nga agbalin asiman. Panawan kayo nga rudan, nana. Umayak tumanan. Agyaman ak iti iyo umay mo balasang kaw. Awan anyaman na, nana. No kayak yu ti agaliwaksay, mabalin yu mati pumasyar ija balay. Si kalaagan ti umay pumasyar no adawayang balasang kaw. Wana na, numalpas ko ti trabaho ija balay, umayak tumanan. Amuda ka di ija balayaw nga umay ka dito oy. Nagpakada ka ni nanang, nana. Narigatan no sa anak nagpakada. Birukan nak ni nanang no di nak makita. Ay, wen balasang kaw. Agda naglakit day no di naam mo tinapanam. Nakamamak mo ti kastoy. Nakapigpig sa dagiti maisaplit a daluyon iti barko. Ay, huwag na ron. Iswarong banglaan. Ngagkamang tayo iti apo. No awan ti angkla ti bapor. Maisadsad iti no sa dinuditan. Isungarod nga angkla ti simbolo ti sinan. Maitinag da. Nukas diyang adda peligro. Kas iti bagyo. Kastoy gahem ti dep ti agyan iti barko. Tilaan pagamkak. Kat dagiti perata. Nangruna dagiti nararangas. Agdang randa. Kan agtakaw dapay. Alaan dati kayat dangalaan. Saan tayo mo't nga ron aman nakigubat at madarmas tayo. Tangkar mo't ti ayan tayo. Tas nga diyay na ipadamag iti napiit. Madda ka no inagaw ti rebelde a bapor. Pinagbalin da hostage dagiti tripulante. Ay, nambag pinalubusan da ida, kalpasan ti mano abulan.
asino ti magmag na. Si kamot gayam, Alice. Papanam ka di mat, Ellen. Awan pa panak, ngamsi ka. Nagkapukan samot dita balay da Carlo. Adda ka di dita, iso asinang patam. Awan ni Carlo, taadda iti sabali a pagilyan. Napan ko lang kinasarsaritan ni Nana Norma. Tapno saan nga agliday iti kaawan ti anak na. Amok nga da ijay sabali a pagilyan. Apay nga rod anapan ka ijay. Ammom nga adda ijay sabali a pagilyan? Kasano nga ammom? Kwa, kano si ka tinakaibaga? Naamwak laeng ken ka. Amangan no agatap da siyak tinangala iti package. Na ilanad ijay tinagkapuan na apagilyan. Oh, apay pa ulimag ka, Ellen? Ay, kwa, awan. Sige ha, tadagayang papa na. Oh, apay ama ikulkulon ka, anak. Kwa nanang, idi ngamin nagsabat kami ka ni Ellen. Imbaga na nga amunang ada ni Carlo iti sabali a pagilyan. Imbagayo ka di? Saan man? Ang apay nga amuna. Saan mo samot nga imbagbaga? Saan mo't nga rod nanang? Iso amas da awak no apay nga amuna. Sigud ka ti ibagbaga na. Delivery boy lang iti gasolina ni Carlo. Apay ang nagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Madlaw ko ngamin akasla di na kaya't ipapan ko iti balay da na Norma. Aba nga no nasakit tinakam na. No makit-kita na ka amap-mapan iti balay da Norma. Kaslakas tangarod, nanang. Ti pagsid na awak. No apay nga amuna nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Nana, madamag kuman. Nasa uyo ka di ka ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan? Awan mo tinangibagbaga ak balasang kaw. Apay ka day? Mas da awak ngamin. No apay nga amo ni Ellen nga adda ni Carlo iti sabali a pagilyan. Dinamag mo kumaan no nakaamuan na. Dinamag ko nana. Ngam kasla na igalis ti dila na. Tako nana, asyak ka no tinakaamuan na. Aguray ka man. Adda ka di makagapaw no apay akayat mo atakwatan no nakaamuan na. No awan tinakaibagakan kwa na. Amangan no nakita na tiimpaw it ni Carlo. Iso nga muna ang naggapo iti sabali a pagilyan tinasao a parcel. Maawata kunti kayat mo asawan. Kuna ni Carlo, bye-bye amon. Itaman pa'y nga granata dito'y dalan, ading ko. Wen nga rod, manang Rona. Naalam ka din ti package mo iti post office. Napanak, ngam, awan mo't. Awan? Anya ti kayat mo asawan? Nakitak pa'y day jay Basit a balkot. Kaslaman basit a karton. E di nakadano nak iti post office. Binirok da. Ang mas daaw da tanagpukaw. Di da mabirukan. Saan nga agpukaw no awan tinangala? Hello, sweetheart. Kumusta ka? Hello, sweetheart. Kasayatak dito eh. Indanon ni nanang ti kinaanos mo mapan iji balay. Kakaasimat ngamin. Si kaman ti agmay-may sa iti balay mo? Gapo iti kinaanos mo. Addan ti panagayat ko kan ka, sweetheart. Kasta akmat, sweetheart. Ay ayatan ka unay. Iso napatag kanyak dagiti napatagkan ka. Into nagawidak. Agkalaysatan. Ha? Adakan ka dayta. Ang mabayag pa iti panagawid mo. Imbaga ni Carlo nga inton agawid. Agkalaysa kami kanon, tatang. Kaano nga agawid? Saan pa'y nga ammo no kaano? Di mo pa'y ammo no sigurado dayta. Naunday pa'y apanawain.
Adaw ti mabali na mapasamak. No awan lakit ni timang lapad, matuloy. Ay, saan ka nga sigurado? Di mo amaw dagiti paspasamak. Nang runa, taadayo kayo iti tunggal maysa. No siyak, awan parikot kanyak, tatang. Ngem di mo amo ti panunot ni Carlo. Lalaki dayjay. Among kadi, idilima basak iji tiyangge, nabartak ni Tata Kanor. Ibagbaga ng agasawan to kano daalis kan Carlo. Anya? Saan nga taas sa ulaang kinabartek dayta? Dayta ti jakam mo. Basta nangag ko nga imbaga na adanda ni kano makiasawa ti anak na, kat ni Carlo ti mga asawa. Ay, saan ang mabalin? Masapul asyak ti ikalay sana. Nabartak ka kadi? Kasano ko maasi ka kat di nakapay inaram? Aha, agore ka. Anya ti makita iti basuraan nyo? Eh, apay, anya ti dakdak amatama ng Rona. Dayta jay nakitak abalkot di parcel ni Alice Kasano nga adda ditoy? Sana, ang mga nukaing-ingas nala siguro. Napidot ko dayta iti kalsada. Ngam imbasurak matlaang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti mat ayanda Carlo. Madanaganda. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw. Anagsabat da Alice ken Ellen. Adda nadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga mo ni Ellen. Nga da iti sabali a pangilyan ni Carlo. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Dayta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasano nga adda ditoy? Ay, sana. Ang mga nukaing-ingas na laong. Napidot ko dayta iti kalsada. Imbasurak matlaong. Agure ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bay am daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang ko na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na laing. Magitlaang. Ay, Diyos napanalat ta kinita. Isuday ito'y ko naktumat. Kasano na alang? Ay, diyak ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karganay di nakita. Imbagta na sabat ka dito'y dalan. Ada ibagak, ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka dito'y jay, manang. Napanak namin iji Balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakun kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latingit at tinapasamak. Ni Jack amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan mat ti basol mo itinapasamak, manang. Siyak nga minti nang ibagakan kwa na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di? Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona?
Paiso ti atap ko. Nga adda na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Sino ka di tinaturad anangala? Kuna ni Manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wala na. Ay, sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid iti kasjay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Saan na bale? Taamumon ti ka mabalin na. Makapadismaya ti kasjay nga aramidan na, nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, Amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ijabalay na. Anya, kasano na pasamak day ta? Saan tayo nga amo? Ang amtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Iso nga basura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Iso anawaya anak kaunag. Mabali na kasta. Ang lipatan mo day ta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakit dita into nagbakasyon akton. Nagkalay satan. Adakan ka dahi ta. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalapad iti plano na amang ikalay saken ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mo't atubang ti inana, tanasingpot mo't. Ket no babaero ka no ti siman. Iso nga raw nga ibagbagada siman luloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang. Adamot nasingpot, kan nanakman. Makita Awan kahit panagtalag ko iti dayjay asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam husgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalag ko kan ni Carlo. Sapay kumaa, nang runa kit adamot itsura na. Amangan numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panang ibaga iti mabali na mapasamak. Edi damo, adi mo pa'y amo asiman. Dimon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na. Adamanan maibagam. Nawada ngamin ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya! Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyak kayam na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno, maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang nyo iti materyales. Patakalan nyo, kayan patarimaan nyo ti balay. Jay duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak, mangkita akon kadagiti nalaeng a karpintero. Umumay ka di pa dita ni Alice? Waan anak, nasingpan tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadagiti daduma? Nalaing nga ngagpilyo niya, nanang. Isong agpada kayo anapatag iti biyag ko. Malangarod, umawag ak tumanan. Bye! Bye, anak! Bro, saan ka kadingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung aminti makaurnong, tada isagsaga na ah. Sa bagay, numabayag adita ag bakasyon. Mabaybayag mo ti itad da bakasyon ta.
Makaurnungak to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakariknak iti napudnong ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kankwana. Kasta ti may bagam ita. Hangam, no adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. No isukat ko. Amang ano makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak kaidda kayo kat aldawan. Adda ka din ba di amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, Nana. Ala, agsubli kayong agad na. Tain gumatang iti agas yun. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tain gumatang, Nana. Anya ka diti kayat yo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlang nga makapangaan. Masapul amangan kayo, Nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit din tada ka balasang ko. Kasano akla nga no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napangimatang iti agas. Nasayat nga ro tayo may hindi tananang. Wan nga ron, nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kayo pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito'y anak ko. Sana masapul ang mapanpaylaang iti doktor. Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayong orod nanang. Umawag ak tumanan. Sige, anak ko. Bye. At maangot ko ana lang si kakadiday ta Alice. Awan mo't sabali ang masabat ko. Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumot ti aglawlaw ko no magnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka di tabalay da Carlo. Napan ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Inggatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong. Ti dakas kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarod ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanyak. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid no talaga anangisit ti tulang na. O sige, panawan kan tada pay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag a babae. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, gamkasla naman ang papanam anak ko. Agsubliak iti balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rod. Ay, pagmadyan na ti agmay maisa. Mala, ingka nga rodon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, wala anak ko. Talaga narigat ti agmay maisa. Nang runa no agsaksakit. O sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige. Ilutuam iti sopas no awan ganas na amangan. Agoray ka man, Manang Rona.
Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot a nakitam iti basuraan mi. Ha? Wan. May sakamat adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw lawatira. Sa lawasaw. Ngam sana nga agar aramid iti saan apod no asarita. Pudno ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, Manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ije dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, Manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sabagay. Sige Manang. Mapanak pa ije balay danana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panangasikasom kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Uray asinumot siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay may sakayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aruba, hanggang didak pa'y imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimay. Ang mga nudidamat amo ang masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ka. Day takit gapo ka ni Alice. Into naan anay, ti panaging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Day ta nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo day ta iti paggatangan nyo, ha? Wan anak. Ang nagaduma dya inlista mi djay. Nagdakala na balay. Tapno addan to pakaangayan ti reception ti kalay sami, ha, Nanang? Iso gumatang kayo, ha? Wan anak ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel, nga da iti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga rod da ito'y, katindanon na kani Alice. Kabayatan na, imandar ti kinaawan panagtalag, nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo, ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan anak. Nagadumat dya inlistam ejay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno isun to ti pakaangayan ti reception ti kalay sa Nanang. Iso agumatang kayo. No iso ti kayat mawak. Matong pala. Agyaman ak, Nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, nagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di ah. Nala, walay da kayo mananang.
Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistak laang ngamsaan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y agawad. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wananang. Apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mo't nanang? Kasla ititangki ti LPG ti paggapuan ti naangot. Kitaak man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Harayaton na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kitaam ti anak ta. Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, napgas lakit di ti rupa kan ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta. Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapandayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayong tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sabatot na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka numat dagiti vital signs na. Ngam, awan pa'y ti puot na aging gaita. Sigurado anasinit ti rupa na. Kanda dumaapasit ti ulo na. Kasi mo't yan anak na. Anyan tungatan ti tsura na inton maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na. Nalaad taon. Dahita ti paglading itak unay. Nakapinpintasan dyan anak na. Ngamita, napuura ng tirupa na. Anya pa'y itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak ta. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisin anto ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglita ito na ijay. Inton maikat ti benda ti ulo kan rupa na. Ay nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga rood. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idi kitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apo iti tangke. Iti tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na no daan ti tangke ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga rod isumat lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangke ti LPG. Ay naday tatisang kay bilin ti anak ko. Maday ti daan at tangke ti LPG. Saan kaming tun nga agusar ti kasta? Agusar kaming tulangan iti kayo. Ay, kasayaatan magkat ti agluto iti kayaw, no adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan? Naaksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPG. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na pa ija ospital. Saan amatagtagare? Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagag anak ko.
Kayat mo ka di pa ini Alice nga uray 5 adaan. Oh, apa yan naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Kat, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakit di No siyak ti mauram ti ropa na, ay, Jack Maklon. Nang runa, no awan pa'y asawak. Sapay awanak mo't itisibay na. Bro, ituloy mo ka di pa'y ti planom, apa nang ikalay sa kankwana? Anya nga tayo tan titsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado ka na pimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Addan namnamak ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidek ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kayat na nga tamot. Anya kumatilaban ni Alice kanyak. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot, tigasgasat na pimanan aya. Daygay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag ngagpay so ti balay. Madisgrasya pa'y. Nanang, mapayakas to'y tinagbanaga. Agyaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado langkit di. Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasatak nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Awanin ti maaramidan tayo. Maladingita nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladingit? Agpaimbag ka, tapos makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo ti di ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kasi mo't, di na kano kaya ti sumango. Ni kano nanang na ti makisarita, no adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Sobra ka mo't. Apay nga alien pa'y timbaga? Saan kit din? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Day ti imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa iji billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunod akal ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa'y kit din kanina na Norma. Wan nga rod anak, ngamday tangamin ka no ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige nanang, inkay amuan numano ti babayadan tayo. Adda kamot dito yung warti ward, Maya. Nagapuak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamot nga awan kwarta ti nagpatulungak. Basta awak nga rod.
Tanabayadan mo tan tibil tayo. Sino tinang bayad? Kunada mo't ani Norma ka no tinangbayad. Ni Norma. San ka di nga imbagam nga isuman ng tigimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kasto'y ama paspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknak nga rudan iti bain. Maamiris mo mo't siguro itan. Ama di iti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti tinagtagibasit ko. Isong arod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan, ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo, no agsanod iti tulagan da. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimat. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo't? Nagasgasa taklaan ngam iso. Ay, kita man lata tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan nga isuda ti agkagasat. Da kami tinaisangrat para iti tunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapaayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa nga isakmul mo. Mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siyak ti makasipaw. Rumwar kamot aalis, adakal at tamot dito silid mo. Diyak kayat nanang. Dito yaklatan kwarto. Diyak kayat amang gaganti pa ng katawat itaw kanyak no makita na. Saan ka ngamin nga agpanunot iti kasta? Kan saan mo unay nga ay ayon tabagin? Anya pa'y lati serbiti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay amaladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikrik-nam. Sana pulo sa mapunas ti saem amarikrik-nak nanang. Nangruna numalagip ko ni Carlo. Nangruna gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidak anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikrik-nam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ang saan tayo anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na-i-deliver tayo, a gasolina? Wan, bro. Ay na, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo a nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kayat mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurada para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Un bro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo a nag-deliver.
Inton makawid ta, anyat kayat mo. Ninong kay ti kasar ko, wano abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na, tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibak kan ka bro. Saan aninong? Awagan naktulaki di itininaw. Ay, Si kang Rodon ati bisman ko. ay may mayat pay. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak aninaw. Nagdakkel timpatakder ni Nana Norma abalayda. Wan nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan abalay ditoy? May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaed ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Ay, sus, di mo pala masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainop anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Isu alibre ti agarapaap. Madanagan iti kasasaad ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amangmangan? Sangit asangit. Kas jay lang din tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay silid na. Andingayam. Kastamot ti araramidag. Barang iti panaglabas ti panawain, ket maawat na tinapasamak kan kuana. Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. No apay nga iti pay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agatgas. Idi kwan, biglamutan anang ipugso iti apo iti itangki ti LPG. Sinalbag day taadaan na tangkay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tangkay? Andatan dito'y Manila, bro. Apay kasla da birbiro ka. Kita man no dapay diti ti sigod agayem ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam dayji a doktor? Sigamat bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsinatapay dito'y, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Tagsublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan to nga rod, ha? Isagana kong ti panagkalay sa amin. Wun, bro. Umayak tulat tayo ijay balayaw. O sige, namnamak day ta, ha? Adalugan ang nagsardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawag. Adumat akarton tiyul ulog ti lalaki iti jep. Nakatalikod jamay isa. Sino nga taday jay? Timalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Sika kadingag paisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya't kayong warad asorpresaan. Ay na, si kakit dimot anak. Naglaing ka amang sorpresa. Anya na kita nakakartaon. Agdudo man nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kano nga agsangsangit. Siyak timang punas itilwana, nanang. Maibagam ka di pa'y dayta, inton makitam ti kasasaad na anak. Urayan niya pa iti kasasaad na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwa na, nanang. Amangan no kastalaang ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tatiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di, ti indagasdakan ka? Adamot may nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na.
Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ka makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ate sumaruno ang mapasamak. Manang Rona, anya ka ditilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan ka. Panay stateside mat at chocolate. Dilata, kan sabon. At dapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siyak ti kaudyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Nga madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara namang kita? Alice! Rumwar ka dito sa lid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun, atatang. Makaamo kayon. Lukatan yun, anya tilinaon day ta karton. Saan ka di akasta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram matan tilubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Inta makisarita kadag iti dadakkel ni Alice. Usto ka di tinangag ka, anak ka. Mapanta makisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya por ati panagkalay sami. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makita am ti itsura na kunak manang. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Ididakda kayo dito eh. Di na kayo binaybayan. Isong eta, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to inton makadanon tayo iti balay da, nanang. Ay na, maburbur-tsa anak ka anak ko. Mal, intaman laangan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano ak man, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada iji silid na. Di na kaya ti rumwar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor lumabalain. Ay, apay ko maasaan ang mabalingay. Ala, umunod kayo, taayabak ida. Pagyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak barok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Agyaman kami manen. Anak, lukatamtiri daw ti kwartom. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradok akabutan nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Idi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa a plastic surgeon. Isubli na tinapuran arupam. Naaramid mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayatan ka. Ket awan makalapad iti dayta panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, ket itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamag nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Tapay ka no. Anya ti panggap day a Carlo kin ni Alice. Mapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa day ng Alice. When na yan anagsin aw apanagayat dayta. Oray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat ti tunggal may sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan day ng Alice. Napuuran lang arudun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon ama di ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti madi akapanunutam.
Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sa nga agpaiso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak itibiyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ta ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No, maikarilakit da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awab mat tinagsapato sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Da kayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? Tasigaw nga datang tangig ko. Nauray sa anak matabaknang. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao? Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Kan, masapul mat nga ikamang kanyapo Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga nusa na maisublit tikas iti sigod. Kasta aya, ang kunam mata nangala da iti kudil iti taddo maapas at ti bagina. Uwan, nana. Ket isumatin takop da iti rupa na. No kasta. Magano, malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga datakop na, nana. Kasta aya barok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayan mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, addamanen benda na akas idinauram. Tatin ako panda ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing ka no ti doktor. Amo na ti araramidan na lakay. Ay, sapay la ko mga raw ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Ket ipagnatan ti papeles tatagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarihig, pagserbian ka asipupuso. Agyaman ak, sweetheart. Ket kasta akmat ka. Agawid tayon, tay sagana tayon ti panagkalay sata. Sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagiti nagnagan, dagiti agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbayan na uram ti rupa. Isungurod ti impaalak, tanagpaarami dak iti sampel. Kitaam. Nagmayatan nga invitation card. Ladawan ta dayta. Ang awan lang, tinailanad apet siya. Siganton ati mangilanad iti pitya, sweetheart. Sige. Ayatan ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
makikita, di makikita. Kwaraw. Di ka din napinta sa balasang amagmag na di ta kalsada. Along hair, tidakda matang. Anya balasa nga sasawag. Di magmag na di igi di tiala, tidak da kamatay. Ha? Di manaok. Malamlamin sa may kwaraw. Natuduan nga main. Kaya nan sa tipumudot Makin manok nga taday ta. Manok adag iti karuba. Saan ka ngagtagtagari? Tinak tiliwain. Apa yung tiliwam? Malaming gayam. Papudutin ta. Ha? Nya kay kwaraw. Napudot di manok at iniliw ka. Kas jemot gayam ti kayat mo asawa na papudutin ta jay manok. Ipaburik met gayam. Isumay. Nagkapoy ka na ya. Naluto na, nalukningain. Ay kat mapanak nga ro din agumatang iti arak. Tarugyan tan apulutanain. Kasano ngayon no at namang birok iti day jay manok. Ay kat ibaga di mo nakita. Ibaga di mo amaw. Nagsimple. Isungay sagana mo, dahito lamisa na paginumanta. Excuse me man, paray. Di man siraan dahito pag naak amapan gumatang. Apay sir-sira. Birbiro kak jay chicken ko. Ay, amangan no nakitam. Ha? Ay, awan mo tinakit-kitak, paray. Nangisit nga adatapingar na. Adat sing-sing iti may sasaka na. Ay, uwan. Ay, nakitam gayam Ababa ti sipit na. Ay, uwan. Iso. Iti pa nagtaraok na kitkastoy. Kakakaok. Ok. Ha? Ay, kuna man no kastoy nay. Kakakakak. Ay, iso. Ha? Nakakitaam. Itay ko pa'y abirbirukin. Ay, jak nakita, paray. Di mo nakita? Sana pulaws. Awan tinakit-kitak amanaw. Isong aglisikan dito pag naak. Ay, pangbirukak nga tan. Tulungan tayo man laangan ni Kapitan amang birok iti manok na amapukpukaw kabadong. Ay, jak lamasangot ag birok iti manok iti makin manok, maray. Itay pa'y nga minyag birbirok ni Kapitan. Gumata nga man kidi iti arak, maray. Imbag pa'y daytoy arak alakok tamabili, ngam to'y bagas. 2 butilya, tiga tangek. Nay, 2 pa'y gayam. Apay, aginom kayaw? Asino ti kaduam nga aginom kabadaw? Ay nainteng, uray no agmalmalem ken agpatpat nagkang agbirok ija manumaw, saan mon amabirukan? Tapay asaan. Napanlang nagbirok mo't iti asawaan na. Uno chicks na. Ay ti kunamkit di akat pinartidan. Nagturad mo din ang partin. Manok ti kapitan, partin na. Ay kunaktumot ngamin ken kaidi nga ikulong mo. Angam anya ti inaramid mo. Binaybay anakawalang laeng. Anya nga ita, awanen Ay, ayan ni Kwaraw. Nay, apay abirukam kanyak ngay. Nagmalmalam ajak nakita ni Kwarog. Ipabirok ko man, di manok ko. Saan nga mo ni Uncle Gaw? Nga dak dito yung makiin-inumkan ka, tataba daw. Apay nga minanaskin na mamon na ngay. Sigurado nga minabirbirukan nakmanan. Tapay aya. Ibaon nakmanan na. Menya mo dito ang uncle mo. Naglay nga gibaon. Kat no tila pang ibabaunan na kanyak. No ibaon ni Antay, imbis nga iso timapan, siya kat ibaon na. Iso nga ron asaan ka pa'y langag pare-parang. Ibusin ta kaya di apulutanin na ito'y manok na. Ha? Manok ni Uncle ko dahito pulpulutanan ta? Way, birbirukin na. Ay. Kung nakangajak amaw, alang nga ngay pudnoking kwa na. Sige, kwa raw, agsyat ta kiday. Imbes nga umayak gumatang iti Ricardo, ay saanan? Umayak laangan makiinistoryakan ka, Maray. Anya nga iti istoryaan ta? Ay, jay man manok ni Inteng nga napukaw. Ay, saan na nabirukan? Mabirukan na pa'y ayaday, jay. Pinulutan dan Maray. No asino man ti awanan baen anang pulutan. Maray, adda malagip kaw. Anya day ta, Maray? Kano imay gimatang ni kabadong iti arak, dito'y tersinak. Kasla ibagbagam nga iso tinang pulutan ijay manok ni Inteng. Adalakit di kadwana Ay, katuan
Asino nga ta ti kadwana? Dayta ita tidakkel asaludsod. Nakitam ni Kwarog, Maray. Saan ba't, Maray? Amangan mo't no iso ti kadwana. Ah, Birbirukak ni badungkaw, Kapitan. Ta saan mo tin anagaw away manipod itay bigat. Ay, di mo birukan kanyak na jak induldulin ni Badong. Damagaklaang ano nakitam ni badungkaw. Kuna namat mapan gumatang. Na, naggatangan na ngay nga ta, Kapitan. Di ta asidag atirsin ha. Alangan mo't nga umadayo pa lang amapan ijay bikol. Kaya't mo asawain, di ta tersina ni Marikwanang tinapan na naggatangan. Iso ni Marikwanang, di pagdamagam. Ay na, Kapitan, kasanong agdamag akin kwa na, kano adda sungsungi na. Ay, gagangay tibaak dito. No agdamag kalaang asaan ka agumatang, permay ti kusilap na. Di gumatang ka ngamin. Kano ba sila ang tigatangam? Agkusilap lata. Pasensyaan yun at baak nga ron. Talaga akas ta tibaak. Kag si kangay mo't, Kapitan, sa dino ti papanam. Biro kak jay chicken ko. Saan pa'y mo't anagawaid? Saan nga rod? Maala, bayam, Kapitan, tainton masabat kaw. Ibagak nga agawi dun. Tatabadang! Ay, tatabadang! Ay, nakaturog ka matay. Abay ngayon, nakadumog ka matlat talitan. Nakaturog ka talagan. Igupon na pa'y kumati, nakamalukong adigaw, nagdumugan na. Ay, jak mabirukan ni Kwarog. Uray di manukaw. Jak mabirukan. ay, narigat ti mapukawan iti taraken, inteng. Ay, kanuuray ni Pare Badong ka birbirukan ni Maretuyang. Ay, nagpupukaw damutan. Saan la ataraken? Ang uray tao, agpukaw. Nunap na pananda ah. Ay, nagsimple a panunutan. Panunutan ti anya. Jay mapukpukaw a manok mo. Pinulutan da Pare Badong ken Kwarog. Pinulutan din? Ay katuan awan damot adwa. Sana mabalain nga ramidin da dahi ti manok ti Kapitan. No ti tao a makasidsida iti manok. Saan nan a panunutan? No asino ti akin kukwa iti manok. Ay, napanla nagaram ti manok ko. Iso saan ang nakaawit? Tuyang! Tuyang! Ayan na dyan kapay. Ewan ni Nana Tuyang dito, tatabadang. Haping awan. Kitno balay ko na ito'y ayan mau. Kaya't mo asawan, dito'y balay mo tinaginuman ka? Gituang, nakaturog ka pa'y nga raod. Ay, sumagaya makadigdig ko na ito'y rupak, ha? Una, na ipasubsub ka iti sa nga malukong adigaw. Ay, wain, malagip kaon. Igo pag kuma, nakaturog ak matay. Naibusan ti pulutan ta. Uray ti arak, naibus matay. Ay, kitagawid ako na. Kasano ngayon dun makakita tanto manan iti manok ka malamlamain? Ay, kitiliwin tanto manin na. Lamawin ta, tapno pumudaw. Apay, sa dino tinagapwam. Ay, unay kabutid to yan. Umunang adang ko pa'y lang nito'y ridaw, nakabanikas ka na masang pada. Ha? Song batam ti saludsud kaw. Naginom kami lang kini Kwaraw. Kunakun ka, naglamang kayo anaginaw. Nung makita na nga gininom mo, may naktumanan banbantayan ay. Asinaw tigim matang itiarak. Pati daytad damagan pa eh. Saan amabalin nga umunag ka dito'y balay? No saan mo asong batan amin dagiti saludsud kaw? Siyak tigim matang. Nangalaam iting gatang mau. Ay, kikwartak mo ita. Awan mo ti kwartam. Siyak lang tada kwarta na kadata. Apay si kalangaya. Katuan mag, nakabulsa laang jay kwartak iti daster kaw. Ngam idi kitaag, naksayang iti duagasaw. Ay, pabasulin nakmaday. Kahit asino kumangay ti sabali nga akin basaul, adda sabali ang mga la.
Kit amangan ngayon, yung taray ti pusa. Wino, Ay, tila pagpapasulam! Namin anon akinupkupitan naksika, badong. Namin ano ngay bagbagam. Saan ka pa kinupkupitan na pulos ah? Kanayon ngagpukaw ti kwarta kaya bulsak. Jaklag tagtagari idi ka. Sana nga kupkupit to yan. Kinudungdungun kay ti kastaunay. Apay kumakupitan ka nga. Antay, anyay ti mapaspasamak kini Uncle Kao. Kas makita, mate. Adda ijay suling ngagsa sa ibag. Uy nga ramot. Anyay ti pagkaskastaan na. Ay, jay nga rod na po kaw amanok na. Ha? Anda na po ka amanok na, antay? Agpudno ka, Kwarog. Ah. Iso ka di dyan nagsangwan nyo kanit tatam abadong? Jay, kadi malamlamin amanok at iniliw na. Anya amalamlamin. Nabasa siguro, antay, iso amalamlamin. Tiniliw ni tata ba daw? Kunana papudutan na, ngam inlamaw na matinadagaws. Day nga rod ti ibagam kanya angkel mo. Ah? Tapno sumardengan nga agsa sa ibak di tasulay. Si kalatan ti pangibagak, antay. Si kanton ti mangibagakan kuana. Sige. Jay manaw, kapag ladladingitan ni Uncle Kao, iso jay pinulutan mi kinitata ba daw? Ay, kunakun kahit. Ay nabayag at tinartarakan ni angkel mo day jaman ok. Ika, sabali lang timang sida. Nimot nga mintata ba daw? Nakita na malamlamain, tiniliw na adagaws. Amangan no isumot lang timang tiltiliw kadagiti daddo maamanok amapukpukaw dito barangay tayaw. Diyak mo antay. Mabalin nga iso, taugalinan ti kasta. Yakon agibat-bati iti uray 5 a kwartak ije balay may maray. Taapay? Na, kano nagpigsa nga agkopi ni badungkaw? Aya, no kasta, kinupit na diyan may nainggatang iti arak, idi na minsan. Katwan maray, at dayamot kwartana. Kadya pinulutan da amanok, tarakan ni Kapitan. Ay, sus, nakababaeng kin ni Kapitan. Ay, wala. Manok ni Kapitan. Ingka katiliwan, apulutanan. Anyalaangan nga iti bagbagan ni Kapitan, ay mapanak ije barangay haul maray. Mapan ko kasarita ni Kapitan. Tata ba daw? Nakitak ni Nana tuyang anapan ni barangay haul. Bayam, mapan siguro makikapi ah. Ha? Mapan lang makikapi? Titwa na. Mapansa mo tagreklamaw? Ha? Sino ko matireklamo na? Siya? Saan siguro? Awam mo tamo kabasol ko kingkuan na. Apay ko mga reklamo na ngay, kituyang ko na ita. May nakainreklamo ni Marituyan. May nakinreklamaw? Taapay ka na. Kupitam ka no. Ha? Saan laan na minsan? Adun adaras. Ay, saan mo ta? Mabainak mo ta, mangkupit kingkuan na paray. Apay ngamin na masapaw, nga kupit ka. Saan ko nga rot ako kupitan? Agbiro ka iti kwartam. Tapno ada gastusam, no ada kayat mo agatangan. Ay, makabannog nga rot trabaho paray. Ay, di mo kupitan ni Marituyan. Tano kupitam, ipapulis na ka. Imbaga na dahi ta paray. Kaya no maminsan pa nga agpulutan ka iti di mo manok. Ipapulis ka man. Manok nga ipagbagam mo paray. Ay, tiniliw mo di manok ko. Ay, manok mo dahi. Ay, diyak mo ah. Nabayag ang binirbiro ko. Dinamag ko pa'y nung nakitam. Kudwain, nagkakakaok tapay. Imbis ngamin nga inamin mo at tiniliw mo, naglibak ka. Iso arumbangkan ka, kahit ipapulis. Ay, unay kamutin pare. San mo takas ta ah? Manok unli, ipapulis na ka. Manok unli nga. Nakamanukan ang manok. Ha? Imbag kumamit no manok mo. Ay. Yakla nagtagtagar idi. Gaputa agkumparita. Ang ulitin pa ay. Walang kumpa-kumpare. Ha? Ipabalod ka. Ay, makapanervyos ka mo pare. San mo takas ta ah? Diyan ko nululitin pare. Tatamadaw. Nagadot aglabas ang manok dito'y abay tao.
Naglulukmag na aw. Ay, jak kaya't akitain ko, arog. Tapay, mate. Ay, sus. Delikado akon ka ni Uncle Mau. Winarningan na kon na minsan. Ay, kasta ka day. Wain, iso ajak kaya't atalyawan da kita manok. Di nga rod balasang tikitain tatatabadang, oh. Dahil, oh. Nagsiksiti pan nagnanaaw. Wow! Witwew! Kita makumit kita kanyak ni Nana Matuyang. Ipatalyaw mo pa ilang magkanya na kita babalasan. Ayaw na niya. Agawid akon. Narigatan no may nakpailayaban ni Nana Matuyang dito. At dantumanan awit na pangaur. Ay na, tatabadong, agnakam kangamin. Nudakas, saan mo nga aramidan? Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga itiyan aramidem, Enteng. Ay, apay di mo makita nga ada kacachat ka. Kan madamati pa nagkapek. Itay payladay ta akape Nalipatam samot ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatak? Adamat sekretaryak ijan mo awanak, oh. Ay, darasumkit din. Di mo ka dinanggag ti ibagbagada, akanayon kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Darasumkit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kano nga aglangan. Alis to da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. Ay, suda. Puwera ako. Mangalak ko may ti clearance ka. Gumawan man ni Parinteng. Kanayon lang awan. Adak mo ta sekretariana, tatabadong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, tata. Aramidok, tapirmaan to ni Kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, Kapitan. Di na pa amumot akasyan ti tawa, kanayon nga, subli-subli dito. Asidaglaang mo, di tabalayo, tata. Kasanungay, dagiti adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo iti panagrasarason na. Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni badong ko kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Maray. Umapal ka day, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? Nudikat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag maut. No, ada ka sa pulan da kanyak. Mabalindak maut apok kawan dito'y tirsinak. Kasta ka dilatan. Mapankalaang no adamang pukawkan ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan. Naggapukan samot ijay tersena, kwarog. Apay anak itak apimanaw ni Marituyang akas lamasursuron. Nangagkuti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa na ngantay. Anya tinanggagmaw asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis ije barangay haul. Ay, dayta kat tikong kunak. Imbagak namin kani uncle mo amasapul akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo't itayan. Awan ka di ija barangay hall. Jak pa'y napan ijay, antay.
Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay Ah, Uray si kamat, ada ka pa'y matlaang ditoy. ha? Aywan, uray sak gayam, kadyak pay na pan iti barangay haul. May isa kabit ko araw. Apay nga da ka dito'y sangot ti Tersina. Nay, apay adamagin nyo tata. Saan ka di nga uray si kakat adaka mo't dito'y Tersina? Uray agmalmali mga da dito'y Tersina. Ta saan ang agur-uray iti honoraryum. Ang amda kayo ngay, ada honoraryum yaw. Anya ka diti parikot mo aya. Apay amasik naran kalaunay kada kami. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday. Umapal nga. Anya ti apalak ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo ah. Ha? Apay nga awan manin babayin may. Awan bain yaw nga umawat iti honoraryum. Nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay kadamagam tabagim ah. No niya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bain. Ay di da ka malangay. Yes kay. Si kamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo pare? Apay adiktaran na ada sekretaryak ijay. Apay di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaing ak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Awan tupay paglaingam. Oh. Kahit, anya kay tinaramidam para iti barangay mo. Pasyar ka lapas yan. Ure kumano, ipatarimaan mo kumati lasong-lasong a kalsada. Di sikan timang tarimaan no kayat mau. Apay asyak timang tarimaan? Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan natin to na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madain? Ti pagsayaatan nyo ka ni Marito yang matiin to na rin. Saan kat asyak ti sipsiputan? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong Angkail. Aging lalaing ti salbag. Sa pawan nakit din, ti kinalaing ka. Ngamno maminsan, kaslapod no mo ti bagbagana. Asino ti angkal mo? Siya kuno ni Badong. Sika Oh. Natataar ka nalalaing kamutlaan. Apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pari Badong. Amangan ka no nga minno adda umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka nayon tayo asaan anak ka jutay. Awan ti umay. Nudidak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam tayo tangkail. Isu saan akong ngagdanag. At ako maipapirma. Yung mawamanin ni kapitan, maray. Nay, awan ka di ijay barangay hall, Pari Badong. Awan manin ijay. Kunak nun nyalis ng to, opisina na dito balayaw. Tamasapol pa yung umayak dito. Ti amok kat ada ijay barangay hall. Hangam ko namat nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga da iti opisina na. No oras ti trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulos a baboy a sumanursor. Makapasuron. Ala, iba timunday ta Pari Badong. Ta ipapirmak to intun sumangpet. Sanay. Ibagak tulangan kini Apo Mayor, akanayon nga awan ti kapitan. Napanam ka di inteng. Tapno amom, masursuron ni Pari Badong. Apay ngay? Adda ka no papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna ka no ibagakan ni Mayor, akanayon ka nga awan iti opisina. Salbag na dya Pari Badong. Itun kuwan puligusag ti tenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam no iso ti kapitan. Kat si katimapan agpapirma ngem kanayon kamut nga awan. Agar aramid iti nabangsit da dya Pari Badong. Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, anya nga taaya ti aramidak iti da dya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin ti aramid na kitang opisyales. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tanga giinom. Agkasangan nga minti may sa akagawad, Tata Badong. Apay aditada nga'y barangay hall nga giinom. Napanda ko man naginom iti sa bali
Saan kita dita barangay hall? In kayo mat makiinom tata? Naalas akitaan no dita barangay hall ti pag-iinuman da. Oras pa lang ti trabaho. Saan kumamot dita Kaninton malpas kuma In kay baga kadakwada, tata? Sanay, pictura man kiida. Inton kwan, ipos ko tiladawan da, nga ginaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall. Barang agbalew, dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw? No di da pala agbalew alumanangan. Ijay kami munisipyo, nga agralay. Yawan lat di ka mapampanunot apag tak-tak-takan. Makapasuron nga min dagita na butusan. Ijay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan ngay, ti maalukoy mo nga agralay. Imposible nga awan Ado ti masuron kadagita nga opisyalis tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mag. Adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akong paray. Kanayon la ka di day taapas kan. Tadi ka pa yan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikuta maya. Siyak pa'y lang ti kapitan, yun no? Gapo ka day, tasi ka ti kapitan kat aramidam amin akayat mo. Kapitan nak nga ron. Siyak tituray dito'y kabildatan. Saan ka ko mga aglablabas, inteng? Panunutem nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Adda sekretarya di barangay hall. Day tala ti sang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Maday talaga ti panagrasrason mo, inteng. Awan katya mo da kita. Dida mo dar aramidan da. Anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, inteng. Kasla nagadumat at taaw. Anya ngay ti iriryaw da. Nagado ti tawi jay barangay hall. Ada plakad da. Ipa-impeach da kakanaw. Anya? Impeach? Kababain ti ma-impeach nga opisyal. Day tapay lang ti kunkunakken ka, inteng. Napunuanan ti tattao ken ka. Inta ka no jay barangay hall ang kail. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango kadagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata. Mapanday jay munisipyo. Salbag! Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ama pasama. Pare ba daw? Apay, anya da ito'y. Si kamat ti dadaulo da ito'y agrupaw. Kayat may ngagbaliw kayaw ng opisyalis. No di kay pala agbaliw. Ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumanga ti makabail as sumukat kanyak? At damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adda madi ang mapasamakin ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala agbaliw. Yay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat king ka. Agawid kayo kay Den. Ada pa'y papanak. Siya pa. Hoy, kapitan. Api manaw, kapitan. Pimanaw ti balyo do nga kapitan. Hay kakadwa. Mangipila tayo iti reklamaw. Gapoy ti mading aramid ti kapitan tayaw. Kasasauda ka itay dagiti tattao. Ngam manaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya? Mangipila da kanu aya? Day tangarod ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingka agkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay sus. Kababain ti dumawat iti pamakawan. Hanggang mas kababain ti ma-impeach.
No di mo kayat ti mapanagkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya, Kapitan Banang ton? Saan a Kapitan Inting? Katwan talaga akas tati mapasamhak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadin ti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. Ay, jak kayat. Narigat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay, dinak disturbain. Ta isagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may. Kontraking ka. Ay, pare. Ay, sus. Si kamot. Saan kayo nga agreklamo ta agbalbaliwak? Saan ako na pumanaw? Aramid akong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni ti aramid. No di mo aramid ang ti pagrebengam, ipa-impeach na ka na talaga. Ay, pare, karek, agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may ang nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, karek pare. Sana ko nga agbalyudong. Promise! Ay na, Kapitan! Aramidam ti pagrebengam, tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.